nitende wamenyekanye nka buri kantu aka kanya akaba yatawe muri yombi. Nkwibutse nge ndi Papa Romantique, inkuru irambuye reka tuyigezweho na mugenzi wanjye Asadu Umuhinde. Mwite Dabuduri Karimo wamenyekanye cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga buri kantu yatawe muri yombi akurikiranyweho gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko. Kuwa 20 Nyakanga 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi buri kantu ukurikiranyweho gufungirana abakobwa bari bagiye kumureba iwe mu rugo kugira ngo abafashe kujya bakorana ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru Murabyo TV yamaze kumenya nuko uyu musore yasabye umwe muri abo bakobwa yuko yamusanga mu cyumba bakaganira ko yazamufasha. Uwo mukobwa arabyanga, buri kantu yahise arakara afata icyemezo cyo kubafungirana mu nzu abasaba ko kugira ngo basohoke babanza kumwishyura amafaranga yari abatanzeho yabatike fanta yabitewe nuko batari bayafite. Ayo yabasabaga bamuhaye bafite undi arayanga ndetse arigendera. Abandi babonye ko bafungiranywe biyambaza polisi irabafungurira ndetse buri kantu ahita atabwa muri yo. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsiri yahamirije Umurabyo ku icyo cyaha cyabereye mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, mu mudugudu wa Binunga, aho buri kantu atuye. Ni mu gihe uwatowe muri yombi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kinyinya, mu gihe dosiye ye yatangiye gukorwaho kugira ngo ishyikirizwe ubugenzacyaha mu gihe cyagenewe n'amategeko. Icyo cyaha buri kantu akurikiranyweho gihanwa n'ingingo y'151 y'itegeko nimero 68 yasohotse muri 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganye ibyaha n'ibihano muri rusange. Uhamijwe urukiko icyo cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Mu butumwa bwe Dr Murangira Bitsiri yavuze ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwibutsa abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari we wese ushaka gufatirana umuntu mu ntege nke kugira ngo agire ibyo amutegeka cyangwa amuryoza. Yongeyeho ati RIB iributsa abantu kwirinda icyaha nk'iki kuko ari ibikorwa bihanwa n'amategeko kandi ubikoze wese azafatwa agashyikirizwa ubutabera. Ni nyuma yuko buri nguni yaramaze kwiharanguza agashyiraho urupara. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bagiye bagarukaho ati rwose ibintu yakoze n'amateka. Nyuma y'aka kanya rero akaba yatawe muri yombi kuri uyu munsi w'icyo cyumweru turangije kabisa, yamaze gushyikirizwa RIB. Reka turakomeza tubagenzurira ese biragenda gute, azahanishwa iki gihano. Mubitse yuko ni Umurabyo TV, kora subscribe tuburane mu bindi biganiro. Ciao ciao.